igihugu cya Iran cyarashe ku butaka bwa Isiraheli bwa mbere mu mateka. Ni ikivunge cy'ibisasu cyangwa se n'uruvange rw'indege zitagira abapilote, drone, misile n'ubundi bwoko bw'ibisasu byose hamwe bisaga 350. Ibi byagabwe ku bikorwa remezo byiganjemo iby'igisirikare, cyokoza ubwo bwinshi bwabyo bwose ntabwo bwatumye bigera muri Isiraheli uko byari byateguwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Isiraheli bigamba ko babashije kuburizamo ibigera kuri 99% by'ibitwaro cyangwa se ibisasu byose ubutegetsi bwa Tehran bwari bwerekeje ku butaka buyobowe n'ubutegetsi bwa Tel Aviv. Nyuma y'icyo gihe hari imihate n'imigoko itandukanye. Abakomeye mu isi ntabwo bifuza ko Isiraheli isubiza. Barabiterwa nuko bazi kandi batekereza cyane ingaruka zishobora kuva muri uku gusubiza. Cyokoza ku rundi ruhande, Isiraheli yo itangaza itanyura ku ruhande ko igomba kwihorera kandi ku buryo bukomeye. Ibyo bisobanuye iki rero ku ntambara itutumba mu burasirazuba bwo hagati? Isiraheli ishaka kwihorera he? Ngicyo icyo nje kukubwira muri iki kiganiro. Nkuko bisanzwe nitwa Yves Nkuyemuruge, nkushimiye gukurikira Nkuyemuruge Yves Official. Ubwoba ni bwinshi ku batuye akarere k'uburasirazuba bwo hagati, ni nakari bwinshi ku batuye mu bindi bice by'isi bifite ubukungu bugira n'isano n'imibereho cyangwa se ubuzima bwa hariya, ariko byose ikita rusange kikaba peteroli iva mu bihugu birimo Iran, Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'ibindi bihugu byo mu kigobe. Ariko nanone ubwoba bushingiye ku kikango n'igitutu cy'uko hashobora gukoreshwa intwaro z'ubumara. Aho rero niho ngiye guhera. Maginga ya imiryango mpuzamahanga yita ku bijyanye no gucunga uko ibihugu bikoresha ingufu za nucleaire ndetse n'ingufu z'intwaro kirimbuzi yatangiye guhaguruka ikomakoma itangaza ko yamaze kumenya aho Isiraheli ishaka kugaba ibitero. Isiraheli irashaka kugaba ibitero muri Irani, ariko ntabwo igambiriye kwica abayobozi nk'uko byagendaga mu bihe bitandukanye. Isiraheli irashaka kwangiza ingufu za nucleaire z'igihugu cya Iran. Izo ngufu za nucleaire z'igihugu cya Iran Isiraheli ishaka kwangiza n'ubundi zikubiye cyane mu byo Iran yakomeje gupfa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'igihe kinini. Kugeza mu 1957 Amerika niyo ya mbere mu isi yafashaga Iran mu bijyanye no kwikungahaza no gutera imbere mu bijyanye n'ingufu za nucleaire. Cyokoza umubano wajemo kidobya ntabwo ibi byigeze bikomeza. Amerika yarushijeho gutangira gushyira ingufu mu gutuma iki gihugu gikungahaye munsi y'ubutaka mu bijyanye na peteroli kitongera gutunga izi ntwaro. Hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho ko Irani itangira gushaka abandi bafatanyabikorwa ndetse itangira gusuzugura amabwiriza no gushaka kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'iyo ngingo. Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu bafashije Irani gukomeza kwiyubaka mu bijyanye no gukoresha intwaro kirimbuzi. Cyokoza mu myaka 3 ishize Amerika na Isiraheli bakomeje kuganira ndetse bagira no kugusinyana amasezerano agamije kubuza Irani kugera ku ntambwe ya nyuma y'ingufu za nucleaire. Ntabwo biba bikira amashanyarazi, ibyo abari intwaro kirimbuzi cyangwa se nuclear weapons. Isiraheli rero irashaka kurasa hangaha. Bisobanuye iki? Hari abasesenguzi twakomeje kwirengagiza bavugaga ko ikigamijwe cyane ku ruhande rwa Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ugukora ibishoboka byose kugira ngo bakururire Irani mu ntambara babone uko bayigwisha. Ariko ukurikije ibi bivugwa n'iyi miryango ishinzwe ibijyanye n'ingufu za atomique, ikigamijwe no gusenya ubwo bushobozi bwa Irani. Binasobanuye ngo ibitero bya Isiraheli isesengura ryose riri gukorwa riri gutekereza aho hantu. Irani yo igaba ibitero kuri Isiraheli. Yagabye ibitero ku bigo bya gisirikare itekereza ko byateguriwemo imigambi yo kuyigabaho ibitero.
none Israel yo iratekereza kugaba ibitero kuri Irani ihereye ku hari ingufu za nucleaire. Bisobanuye iki? Byavamo iki? Reka icyo nacyo tukiganire. Israel nibasha kurasa ku ngufu za nucleaire zo muri Irani, ubwabyo bishobora kuvamo gusenya izo ngufu. Byaba bisubije inyuma Irani mu rugendo rwo kwiyubaka mu ngufu za nucleaire. Israel iramutse ibashije kurasa izo ngufu za nucleaire. Niyo mpamvu kuri inshuro rero icyo twakita UN Nuclear Watchdogs cyangwa se amashami, imiryango ishamikiye kuri Loni ifite mu nshingano kurwanya ibijyanye n'intwaro kirimbuzi ndetse n'ingufu za nucleaire yatangiye gukomakoma kuri Israel. Barasaba iki Israel? Barabwira Israel ko bikwiye kandi bitunganye kwirinda kurasa kuri ibyo bikorwa remezo, kuko iturika ry'izo ngufu za nucleaire, kuraswa kw'izo ngufu za nucleaire bishobora kubyarira ibyago Irani, abaturanyi ndetse n'isi muri rusange. Icyo nicyo batinya. Ariko hari ikindi cyo gutinywa muri uku kwihorera. Ubundi bajya bakubwira ngo he who embarks on the journey of revenge has to dig two graves. Umuntu wese wumva ashaka kwihorera acukura imva ebyiri, iyo wagiye kwica ndetse n'iyo nawe bagomba kumushyiramo. Bisobanuye iki? Nuko kwihorera n'uruziga rutarangira. Iyi Irani, icyo mvuga, izo ntwaro Israel irashobora kuzirasaho, nubwo bushobozi irabufite kuko ifite inzego z'ubutasi zikomeye. Nibwira ko zishobora kuba zaranabashije gupenetra zikinjira muri Irani. Ariko nyuma yo kuba ifite izo nzego z'ubutasi zikomeye, ndavuga cyane cyane Mossad, birashoboka kandi cyane ko izo nzego zayifasha kumenya aho baza kurasa, zikanabibwira abari i Tel Aviv bakaharasa uko zababwiye. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande birashoboka cyane ko Irani yabibona ikaba nayo yarakara igakora igitero gikomeye cyane kuri Israel, gishobora kugira ingaruka kuri Israel, gishobora kugira ingaruka kuri politike y'isi y'ahazaza, umutekano w'isi w'ahazaza, ku rwego icyo gitero kibaye kirimo ingufu kirimbuzi, twaba tuvuga ibyago byikubye inshuro 100 cyangwa 100 cyangwa ibihumbi ibyo tuvuga byabaye Hiroshima na Nagasaki. Kuba rero izo ntumwa za Loni cyangwa se abo twakita UN Nuclear Watchdogs bahagurutse, ntabwo ari bo gusa. Reka tujye mu makuru cyangwa se ibiri mu itangazamakuru. Menya ko Israel yamaze kurakara ku rwego narwo rukomeye. Muri uko kurakara iri kurwana na Hezbollah yafashije Irani mwabiriya bitero. Israel ikaba yishe umwe mu bayobozi ba Hezbollah ukomeye cyane, ndetse ukamenya ko Putin yahamagaye perezida wa Irani bakaganira. Baganiriye nyuma yuko hari ubwoba bw'uko hashobora kubaho guhangana gukomeye. Putin ahamagara perezida wa Irani, akaba mu byo Putin asaba perezida wa Irani amusaba ati nyamuneka muce inkoni zamba iyi ntambara ntigere kure. Mu byo rero perezida Putin yabwiye perezida wa Irani Ibrahim Raisi, yamuganirije ibijyanye no kuba igitero cyo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 muri Syria Uburusiya bwarakimenyeho amakuru. Amuhereza detail nido. Ariko nanone amubwira kwikaruma cyangwa se kwihangana muri ibi bihe by'ibitero bahanganyemo cyangwa se by'intambara bahanganyemo na Israel. Nta gushidikanya ko nubwo utabibona mu bitangazamakuru byaba bombi cyangwa se byo ku mpande zombi, aba bagabo bashobora kuba banaganiriye ku kijyanye n'uburyo bazakorana cyangwa se bazafatanya
igihe ibintu byaba bivuyemo intambara yeruye, kubera ko Irani ni igihugu cy'igishuti cyangwa se kibana bya hafi na hafi n'Uburusiya. Twabigarutseho kenshi uruhare rwa Irani mu gutuma Uburusiya budatsindwa intambara yo muri Ukraine, ibyo twabigarutseho cyane. Ubwo rero ikindi kintu gikomeye kuri iyi ngingo nuko Putin icyo kintu yaba yakigarutseho. Tuzakora iki, bizagenda gute? Ubwo ni nako kandi batakubeshya, dushatse amakuru tumaze iminsi tuvuga ngo Amerika ntishaka ko intambara ikomeza, dushatse ariya twayashyira ku ruhande. Twayashyira ku ruhande tukita cyane ko ibihe biri imbere biteye amatsiko kandi ibizaba bishobora kuba ari bibi. Ubundi intambara ya Iran na Israel dushatse twarekera kuyanaliza tugategereza Israel igastrikinga back. Nyuma y'icyo gihe nibwo dushobora kubona intambara ikomeye, nibwo dushobora kubona uguhangana nyako, nibwo dushobora kubona ingaruka z'iyi ntambara ku rwego rusumba urwo twari twarigeze dutegereza. Ntibyagutungura igihe icyo ari cyo cyose, yewe na mbere yo kubona iki kiganiro Israel ya striking the back cyangwa se yagabye ibitero byo gusubiza Iran, kubera ko mu nama iheruka ya World Cabinet yo muri Israel bifuzaga ko baba bamaze gusubiza Iran bitarengeje amasaha 48. Cyokoza nyuma yaho nibwo Iran yatangiye kuganira, nibwo Israel yatangiye kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibwo Iran yanditse amabaruwa ya ultimatum no gukanga, nibwo Abarusiya n'Abashinwa bahagurutse, nibwo habaye ibintu byinshi. Ugatekereza uti rero iyi ntambara ishobora kuba yavamo ibitwaro kirimbuzi. Nibyo birashoboka kuko aba barabifite. Maze rero menya ko mwisi, ubwo bitumye mpita ngusomera iyi nkuru, hari ibitwaro kirimbuzi bishobora kuba byakora bigera ku 3880. Ariko ibyoherezwa cyangwa se nuclear warheads ni 12,119. Niko ibi bitangazwa na Federation of American Scientists. Mwisi ibihugu 8 gusa nibyo bifite ibitwaro kirimbuzi mu buryo byigamba, nabyo bikemera bititwe turabifite. Ibi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birimo Uburusiya, birimo Ubufaransa, birimo Ubushinwa, birimo Ubwongereza, birimo Pakistan, Ubuhinde ndetse na Korea ya Ruguru. Ibyo byo birazwi neza. Pakistan n'Ubuhinde na Korea ya Ruguru ntabwo, nubwo bafite ibitwaro kirimbuzi mu buryo buzwi, ntabwo bari mu masezerano azwi nka Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT. Ibi bihugu byanze gusinya aya masezerano ya Loni abuza ibihugu gukomeza kwigwizaho intwaro kirimbuzi. Hakaba igihugu rero cya 9 cyitwa Israel gikekwaho gutunga ibitwaro kirimbuzi birenga 10, ariko ntabwo gikunda kubitangaza mu ruhame. Ubundi bavuga ko bashobora kuba bafite nuclear warheads ziri hagati ya 70 na 400 ziteguye kuba zakoreshwa. Aba nabo banze kuba bajya mu bya NPT ngo basinye ari amasezerano. Hakaba hari ubwoba ko Iran nayo ishobora kuba igana muri ibi bihugu bifite izi ntwaro. I doubt ko yabitanazifite, kubera ko nababwiye uburyo guhera mu 1957 Amerika yabafashaga mu nzira zibiganishaho. Nababwiye uburyo Uburusiya bwakunze kugenda buhereza izi ntwaro abantu b'inshuti zabo, cyane cyane abangana na Amerika. Ariko Ukraine yo ibirindiro by'izo ntwaro bazivanye mu 1991. Majinga yabivugwa ko Belarus yamaze kuzihabwa, ndetse barateganya no kuzizana muri Afrika mu bihugu bimwe na bimwe. Bishoboka cyane ko mu bazazihabwa harimo Burkina Faso, bikaba ibindi bintu cyane. Rero ibingibi bikaba ari byo bihugu bizwi yuko bishobora kuba bifite intwaro kirimbuzi. Bamwe mu bahanga bakaba banemeza ko Iran itari gutinyuka kurasa kuri Israel, bizwi ko izifite, yo itazifite cyangwa se yo na Israel batabiziranye ko izifite. Hari umwe mu baperezida wayoboye Israel
witwa Mohamed Ahmadinejad yajyaga avuga ko azazikoresha mu guhanagura Isiraheli cyangwa se mu kuyisiba ku ikarita. Yego, nuko nguko ibintu bihagaze, byari ngombwa ko nako nkabasangiza.